Akhirnya Alexander memotong rambut. Ya Alexander ya? Yeah, look at it. Look at here, Evert. We're going We are going to. cut your hair. Yeah. Iya. Tuh lihat rambutnya udah panjang, udah gondrong, ngebob kayak apa tuh? Pelawak dulu tuh namanya lupa si Edi Gomlo. Edi Gomlo. Salonnya cuma deket ya, di dekat rumah kita, cuman kita naik mobil karena mau groceries juga, mau belanja seperti biasa, belanja mingguan. Jadi daripada ngeteng-ngeteng jalan berat kan, jadi better naik mobil. Begitu. Kita udah di sini di mall. Kita mau ke Zara dulu guys, mau cari sesuatu. Sandar, hati-hati nak. Kita mau cari parfum sebenarnya, parfum laki-laki buat temanku jadi just tip gitu. Oh ini dia, Alexander. Ya, Collection Rich. Jadi temanku di Indonesia tuh minta tolong beliin aku guys di Indonesia, di Belanda karena harganya lebih murah. Parfum yang dia cari tuh yang Tobacco This is nice. Rich gitu. Tobacco apa nih? Tobacco, wait Alexander. Tobacco Collection Rich. Nah ini Intensive Dark Exclusive. Oh nggak ada ya, habis apa ya? I think it's finished. Alexander jangan nak, ntar kalau pecah kita disuruh borong semua kita. Jual apaan bun ntar? Oh ada this one. Oh ada. Oh oke, ini ada ketemu. Oke, kita udah dapat, jadi kita mau bayar. Bayarnya di bawah kasanya. Oke, sip. Oh this one, the kasa. Oh no ya? Ya udah bayar di sini aja deh. Ya liver. Oh no, but that's different. That's different. Alexander kumat dah, ngereok kumat. Anak siapa nur guys? Ketinggalan, halai gundul. Sarah. Pas kamers. Pas kamers artinya kamar pas. Kamers itu kamar. Kita udah beli parfumnya nih. Bentar, tahan. Nih.
Jadi temanku, teman kantorku ya di Indonesia. Kok teman kantor? Iya benar, teman kantorku di Indonesia itu nitip dibeliin parfum Zara yang di Belanda karena harganya itu beda 50%. Oh si Alexander jangan dipegang. Nah tadi dia pegang guys, dia bawa-bawa. Lah kalau pecah bagaimana itu? Ih permennya lucu nih Alexander, this candy. And the spin. Hihi. But this is for girls. Oh. Iya, hair clip. Jepit rambut dia pengen beli. Let me touch it. Ya. What? Oh, udah jatuh ya Allah. Can I put it up? Oktober nih. Wayahnya Halloween. Can I? No, don't break it. Please put it back, Alexander. Don't break it ya. Put it back, baby. Nih, tadi dia megang-megang ini. Ini kan dari beling nih. Tuh. Kepala, pundak, lutut, kaki. Udah namanya nih, tengkorak. Kok jatuh, pecah. Kita suruh beli ya. Harganya ini lagi 5. Ini keramik pot. Tuh, buat pot apaan itu ya? Seram Amir. Why is skeleton? I like this. I like this. You like that? I want to buy it. No, it's so scary ya. Bocana pia. Bocah napa ya? Alex, nih. Ya Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini dia pengen apa sih? Main debus apa gimana ini Alexander? Cried flood. Buy pet. No, the crab. Yeah, okay. Have a look. Come on, Lievert. Niet altijd overal rennen, ya, alsjeblieft. Kata bapaknya, Alexander jangan lari-larian bunga apa. Jalan aja nyantai selau. Ya Allah, gue jauh-jauh online harga apa 10 euro di sini cuman 4 euro guys. Ya nggak apa-apa, belum rezekinya dapat yang murah. Oh, nah ini nih guys. Nih, coba di agak jauh. Nah ini yang kita butuhin nih. Jadi nanti diisi air panas. Jadi bisa kita bawa ke tempat tidur. Jadi kita nggak perlu nyarahin pemanas ruangan. Itu hemat listrik, hemat energi, ya kan, hemat gas. How many pieces you would buy? I don't know, you want? Yes, maybe with for Hazel as well. How much is that? 8 rupees. Okay. Mahal juga. Mahal mulu Menir mah. 8 euro 1 biji. 3 pieces? Iya, 3 pieces. Here, pa. For the in the toilet, sabun. Buat di toilet. Ya, liver, thank you. Ini gang senggol banget ini, sempit gang senggol. Ja. Ja, dankjewel. Oke sayang. Nih, kita nyari buat Alexander, Ya. dia pengen slipper. But it's slippery enough loh. Ja. No, look, feel it. Oh, oké. Oh ja. Goed zo. Deze is te groot, Alexander, deze. Nee. Try to find the other size then. Or Paw Patrol, Alexander. You want Paw Patrol? Paw Patrol? Want this? Dia suka Spider-Man sih. 3 to 6, this one. But not Spider-Man again. The simple one. This one ya. The simple one without this because itu cepet hilang. Bahasa Indonesia gue nyampur. That is neat. But it's too small for him. Jadi kita tuh udah punya kayak gini nih, tapi sarung yang merah ini suka copot dan hilang gitu loh. Jadi percuma. Kita udah punya banyak kayak gini, ada 5 biji kali. Hilang semua yang merah-merahnya. Karena namanya bocah kan nggak bisa diamanahin kan ya. Everybody wants one. Oh, this one, yeah.
Oh, this is a whole set. Oh, this is a whole set. Oh, ini satu set, guys. Apa? This one. Yeah, up to you, Ken. Ya, it's okay lah. No need for the fancy stuff. Normal aja karena hilang mulu. Kalau anak kecil kan dikasih apa-apa, tiba-tiba jatuh nggak sadar gitu. Nee, on the front. Zo. Cobain dulu guys ya kan. Fit and proper test. Ja. Klopt. Oke. Klop it. Precies. Persis. This boot Alexander ya no problem lah Pak. Anything. Apaan aja nggak perlu yang Spider-Man seluruhnya. Heb ik... Nggak perlu Spider-Man terus. Denk eens te Yang penting dia nyaman, ukurannya pas, nggak sakit, bisa dipakai pas winter. Oh ja. Kagak kelihatan. Hier? Dah, mana sih? Tuh, kalau di sini kepake nih buat winter guys atau hujan-hujanan. Kalau di Indonesia buat mancing kali ya, apa ke empang. Kita bayar ya. Alexander, tadi Alexander nubruk orang banyak banget, sering banget. Alexander kenapa sih nggak ngeliat jalan tadi? Kok gue ngomong bahasa Indonesia kan dia nggak. Alexander, I'm asking ya. Oh, that's... Ya, bapaknya udah datang guys. Oke, nanti ya guys, bye. Ya, Alexander nggak sabar nih lihat. Mau langsung ngecek apa yang dia beli. Oh, this one even here, in this bag. Nih. Oh, hier. Ya, ini akhirnya yang dia beli nih tuh slipper atau sendal untuk winter. Lumayan buat ngangetin selama di rumah ya, dia jalan-jalan di rumah Nou maar. gitu. Pakai slipper itu. Terus apalagi Alexander? Itu sepatu boat. Kalau sepatu boat di sini kepake banget guys, apalagi kalau hujan atau winter lah. Dia mau kemana itu bocah? Nah, ini sama gloves, sama sarung tangan. I want to wear my new slippers. Tuh, Ja. Kan ook. kayak balerina. Tuh dia happy banget. Oh, dit is Pas lagi itu papa. fijn. Thank you papa. Oh, dit is Kemarin aku beli ceker di toko Cina nih guys. Toko Asia sih yang bener. Toko Asia. Ini mau aku bikin sup hari ini. Karena aku, suamiku, kita sekeluarga lah itu suka banget sama ceker gitu. Nah ini kita mau bikin sup aja karena udara juga kan dingin ya di luar tuh. Jadi kalau bikin sup kayaknya enak nih. Kukunya panjang-panjang. Jadi kita mani-pedi dulu. Ya pasti tuh sebutannya mani-pedi kan ya. Ya mani-pedi gitulah. Tuh. Tapi ini lumayan bagus-bagus cekernya ya, bersih-bersih ya. Alexander, Kakis, I have something for you, Alexander. Chicken feet. Hi, Alexander. Hi. Kakis, we will eat this tonight, yeah? Chicken finger. No, don't touch it. No, it's fishy. Smelly. Hi. Nay. Later ya. Okay, wash your hand. Wash your hand. Wash your hand, please. Okay. Ya. Okay. Mari kita kembali mani-pedi. Nih, tinggal sedikit nih kuku-kukunya. Yang ini udah dipotong. Tuh. Nah, ini cekernya aku rebus. Biasanya aku ngerebus ceker itu 2 kali, guys. 2 kali pakai air. Jadi ini rebusan pertama ya. Nanti kalau busanya udah agak sedikit banyak, aku buang airnya. Kemudian aku ganti air baru. Nah, air baru itu yang nantinya bakal aku pakai terus gitu untuk makan.
White one. Saus sambalnya. Masya Allah. Ini aku pakai ini nih, tuh, biar kelihatan dari kamera ya kan? Oke. Hari ini. Hai. Cuman tofu? No. Perfecto. I'm showing this. Hai guys. Ten out of 10. Hoe gaat de scheten laten? Segar. Segar banget. Oh. Guys, look at this chicken bone. It looks like a chicken bone. Oh. Kocok the bone ya. Quality good. Super good. Yeah, cool. Apa-apa? Pura-pura nggak denger. Delicious. Really delicious. Thank you. Good. What is good? Ini perkedelnya juga enak banget. Perkedelnya ini aku buat dari kentang sama campuran daging cincang. Gurih banget. Good. I'm not sure if chicken have toes. What you need to need nine toe, not finger. Oh, I already eat this. And now my last finger. One last finger also slippery. I'm full. Udah, urusan. Kom.